Selamat pagi mahubata, kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay pukahita lahwanta bani panorang sadarion. Parlobe hita majalohata ni Tuhan ta. Nagabi sumber ni haguguhon bata laho makorjahon korjata. Alanyai martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Jehovah nai puji nai pasangap hanami. Terima kasih Tuhan isombahkon hanami hubamu. Halani ibereham kesempatan hubanami bani sugut niarion. Boy tongon hanami puho humbani podoman nami. Jana boy hanami menghirup udara na segar. Makorjahon horja nami halani holong na humbamu. Tuhan paimay puka hanami lahuan nami. Tetap hanami ipagolpa ibagas hatamu. Halanyay parsahap konham hanami. Asimar gogo tongon hanami. Bani naman dalani guluh nami sigalupari. Terima kasih mabamu Tuhan. Jaloham matonggo namion. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus yokop anami. Amin. Shalom mabata haganupan, selamat pagi. Nagabe hatani na ibata na ondo sutonga-tongata bani sogot niarion. Ay manatar surat bani 2 Korintus bindu 4 ayat 10 onom. Sonon mahatani Tuhan ta. Halanyay seng marnalo jahanami. Ay lambin buruk ni pe hajol maun nami pardaraton. Tapi parbagasay ari-ari do ibabayu. Ay mahatani Tuhan ta. Ita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani hita jolma. Ternyata adong hape 2 unsur kehidupan nalang boy lepas humbani hita. Unsur na parlobe maay ay mapasal hajol mauta secara lahiriah. Jana napaduahon ay mahajol mauta secara batiniah. Ita ganupan, anggo isobut mahajol mauta secara lahiriah, totu semakin hari semakin tua. Lambin merosot, lambin lemah. Halani panca indra tape semakin lemah. Artinya ay hanami makatahon on hutonga-tongata. Anggo martambah ma umur semakin rotuani mahomahita. Tenaga tape lambin mor. Semakin merosot. Merosot daya ingata. Merosot penampilata. Jambulanta ubano, panonggorta lambin rabun, akulat tape roh bungkukni, panangarta lambin mor, selera makan pe lambin mor. Artinya ihape semakin bertambah umur ta, romoruni do haganupan na imiliki hita ketika hita sanggah muda ope. Langa dong jolma ro tambahni ari ro mudani. Tapi lambin ro tuani totu morudo haganupan nadong bata. Hita haganupan na inargani Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi anggo isobut mahajol maon secara batiniah. Totu laho makatahon hubata sonaha ase semakin bertambah umur. Namin sadalan mahoma pakon kedewasaan ni hapor sayangta. Lambin boy manamin mata batanian ta mangidah secara rohani marhite mata jasmanita. Kita ganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Aido asegatido homa isobut hata na makatahon hati adalah mata iman kita. Halani marhitei ukur do halak persaya. Jana marhitei pamangan do halak mengaku jana memperoleh haluahon. Halani do ase adong penulis na margoran Wendell Smith makatahon sonon. Hati adalah pusat dari cara kerja iman kita. Tanpa iman, lang mungkin jolmain gabe harosuh bani Tuhan in. Tapi marhitehon ni imanta hapor sayonta
na semakin baru bertambah setiap hari. Totu ijai dohoma lambin jumpa kita malas nyuhur. Kita ganupan nahinarkan itu hanta Yesus Kristus. Bani goluta i dunia on. Totu buedo na mambahen songon na loja pangahapta. Mangida situasi na idopakon kita. Sipata rado langsung na ibagas pikirata na terjadi. Sipata rado tubuh pandolean. Langsung na bersemangat kita. Sipata rado songon na bimbang kita bani na mandalani guluhon. Sipata songon na itek pangahapta dirita halani situasi na terjadi itong-atongan di kehidupan tahun. Apalagi maai bani zaman canggih bani panorang on. Buetene nabui mambayan kita menjadi tawar hati. Songon naloja kita mandalani guluh on. Tapi marhitikon ni teks niya bilang taon bani sogot niarion ipagol pada hubata ase ulang marnaloja kita. Anggo bani bahasa Indonesia isogut maai ulang behita tawar hati. Ulang marna bosan hita makorjahon nama dia. Ulang tubuh pandolean bata. Agepe sipata roh tantangan parutolon na idopakon hita bani golutaon. Tapi marhitekon ni ambilanta bani sogot niarion. Paulus membere penguatan hubata. Ase mampu hita mandopakon tekanan, mandopakon risa-risa, mandopakon tantangan kehidupan napagati solu roh mandorak kita bani gulutaon. Aido kemana ya lamini apostol Paulus bani panorang na izia selaku juak-juak ni naibata ia. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, lang haganupan jolma manjalo hatani Tuhan ai. Adong do hasoman na mambayan burit paruhurani. Adong doha soman na menolak ia. Lang haganupan HP manjalo ambilan nama dia ay. Tapi agesonay Paulus lang tawar hati ia. Lang marnaloja ia lahu makorjahon nama dia ay. Tapi ia makatahon bahasa roburuk ni pe hajol maun pardarak ni. Tapi anggo uhur parbagasay totap do roh bayuni. Tentu sonai mahumahita ito nga ni pardalanan ni gulutaon. Martambah umurta totu nayarap kon hubata lambin bertambah mahama hapor sayonta laho mangirikon Tuhan Yesus ini. Halanyai ulang hita mandole bani guluhon. Ase lambin ro tambah ni hapor sayonta kubani Tuhan naibata. Totu maningon membangun komunikasi yang baik rapakon Tuhan ini. Sir-sir manjalo hatan Tuhan. Sir-sir manangan hatan Tuhan. Sir-sir membasa hatan Tuhan. Sir-sir martonggo. Ase ulang jupah pandolean itong-atongan ni kehidupan ta. Tapi marhitehon ni parsaurantap rapakon Tuhan. Totu memberi pangarapan na mangguluh doa ibata. Pada okon keputusasaan doai untung atau mata. Pada okon uhur naboi mambaen songon naman dole hita itong-atongan ni kehidupan taon. Tapi marhitehon ni teks ni ambilan taon. Roburuk ni pe akulata. Tapi hapor sayang taay maningon terus bayu ibagas Tuhan ini. Jadi Tuhan managabe sumber ni haguguhon bata. Jana Tuhan dohoma naboi pabayuhon parhurata. Hapor sayonta semakin bertambah. Pangarapanta semakin kuat. Semakin kokoh. Agepe roh gilumbang mandorak hita. Asal matotap hita manjalo hatani Tuhan. Ibagas hapor sayon natuguh. Ase salinari ibasahon hanami hubata. Nini hatani Tuhan ta. Halanyai seng marnaloja hanami. Alambin buruk ni pe hajol mau nami pardaraton. Tapi parbagasay ari-ari do ibabayu. Jadi Tuhan ma nagabe hasomanta bani na mandalani guluta sigano hari. Amen martonggo mahita.
Terima kasih ma Tuhan, bani hatamu nadop ipaundos ham kuban nami. Lamin bersemangat matongon hanami, laho pahotkon diri nami hubamu. Agepe sipata tantangan pagatisol roh mandorak hanami. Tapi lang marnaloja hanami Tuhan. Lang mitor songon naman dole hanami. Halani Tuhan na tota pabayuhon parhuran nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Yondos kon hanami ma gulu nami horja nami manipat ibagas sadarion hubagas tanganmu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus jalo hammat tonggo nami. Amin.